Reka nongere nguhe ikaze mu makuru yacu, reka twite twinjira mu makuru y'imikino. Na makuru inkuru dusanga ku muryango, aho hari inkuru ifite umutwe ugira uti Rayon Sports yiyemeje kwitabaza Perezida Kagame ku karengane ivuga ko yakorewe na Ferwafa. Ni inkuru ikomeza ivuga ko Perezida wa Rayon Sports Munyakazi Sadat yatangaje ko biteguye gushyikiriza ikibazo cy'ibyo bita akarengane bakorewe na Ferwafa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Sadat yavuze ko mu rwego rwo gushaka kurenganurwa ku bihano bitatu bikomeye bafatiwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, ibaziza ko banze kwitabira irushanwa ry'intwari 2020 biteguye no kwitabaza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Aganira n'ikinyamakuru Rwanda Magazine dukesha inkuru, Munyakazi Sadat yavuze ko bagiye gukora ibishoboka byose bagasaba kurenganurwa, byaba na ngombwa bakabigeza ku ntori zirusha intambwe. Ati muri iki gihugu iyo tubonye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari hariya, ni ukuri abanyarwanda duhita twumva twigiriye icyizere, confidence ni impano Imana yatwihereye. Niyo mpamvu dushira amanga tukavuga oya ku karengane, oya ku mikorere mibi. Buriya nta kindi kibidutera nk'abanyarwanda, nuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ahari tukamukunda, tumufitiye icyizere ko hari umugabo ushyira mu gaciro, akumva abantu bose, akarenganura abarenganye. Turizera rero yuko nibiba ngombwa nawe turamwitabaza, tugaragaze ibibazo byose biri uretse bimureba, ariko nyuma ya rido hari ibibazo byinshi ntashatse kuvuga mu itangazamakuru, ariko mwumve ko dufite ibibazo byinshi mu mupira w'amaguru, dufite akarengane dukorerwa inshuro nyinshi tudashobora kwemera ko gakomeza gutyo. Ku munsi w'ejo umuvugizi wa Rayon Sports Nkurunziza Jean Paul yatangaje ko bamaze kujuririra ibihano bitatu bikomeye bahawe na Ferwafa, ndetse ngo banatanze igarama ry'ubujurire bwabo. Tariki ya 24 Mutarama 2020 nibwo Rayon Sports yatangaje ko yikuye mu irushanwa ry'intwari rihuza amakipe ane yabaye aya mbere muri shampiyona y'icyiciro cya mbere, kubera ko hari ibyo yasabaga Ferwafa guhindura amabwiriza y'irushanwa, birimo kwemera ko abakinnyi yari yaguze batarabona ibyangombwa bakina iri rushanwa, mu gihe Ferwafa yo yasabaga ko abazakina ari abasanzwe bafite ibyangombwa. Ferwafa yahaye Rayon Sports ibihano bitatu, birimo kutazakina igikombe cy'intwari 2021, gutanga amande y'ibihumbi 300, ndetse no kutazigera bakina umukino wa gicuti yaba mu Rwanda no hanze yarwo umwaka utaha.